Selamat mankam kakak pejabukan bere-bere kami enda. Mankam bere-bere kami, selamat kam nempuh hidup baru. Jumpa kam bulan resmatawari. Aku boleh dirang rana, sebarem bujur. Ya, tetap ngai kita ngatakan bujur man Tuhan. Ibas pak saenda, lid dengan mejuah-juah kita kerina. Jadi jenda ngerana kami tegun singalo beberei ija si harus namin daer belas abang kami itulah gadingin nari saja ngencar kita kan ia sakit landai ia bancire maka kami ina musrid enda jadi turang memakniai ibahan nama renda nari maka dalan na kami singalo beberei ibas pak senda maka ning kami man turang kami rikut ras pesilih kami sehat mejuah-juah kelkam duana silih kami begepe turang kami ijanggo banci irjabu bebere kami sintuai yatah kami uga perjuangan du gelah banci bebere kami sekrina sekolahna aidah kami maka ulah kam makin sangat pencarindu pasu-pasu Tuhan kai usahandu gelah malam kel karete ta jendenari ku lebay maka nang dangi kam bebere kami duana ning kami memandu ibas pak saenda idah kami uga kam sedekah enda arkitekan peder ke rumah ta uga kam dahikan dahin uga kam erkeleng ate nang dangi bapandu bebere kami adining kami bas pak saenda kai sila ko kendu ailah taule kari teruskan di tengah-tengah jabun duana maka ardahin kamalu megegeh simpan pencarindu gelar tenah pagi krina kade-kade tabanci siar-siarindu ning kami maka sangap kam encabukan bana jumpa anak laki anak diberukam malam mate pagi krina natap maka sadanari si katakan kami adilit gia ibas rumah tangga sila bagi ukurundu adiningku ula kal ipelim-pelindu ibas keluargandu ula pebelin-belin adi kiti benaikan saja gelah halo bagai banci meriah ukur takarikrina kade-kade ita si pulung pe malam matena ibas kam jabukan bana enda makap kami si banci sehken kami entrem dengar kal kami mamandu ras mamindu sinahken kata man bandu ibas pak senda bujur ya pertama-tama sekatakan bujur manibata dijabas waris sendah ngoi ita berena kesehatan tabi kami man kalimbu kami gerina apa pelagen doba selamat bang selamat kak ngokam pecabukun berbere kami sah bandu jilaina term kami turang du sininandu lara kita ikan kini dauhun kalau kita siangkan ulau kurundu kitik bagi bere-bere kami selamat kam bere-bere jumpa kam anak dilaki ras anak sini beru aku sadan capagi pedahdu aku les dulu aku perlu kam pagi tegurah laki newanci pagi dua sekalat lah dia bagi ulah kena berubat adik kalak gintingnya adalah mesra bicara merampus pegari asal tami-tami indung kau kayak ulu laki riapet man panggang tu gugulen na aku pasti panna makanya nengkau bere-bere sehat kami ya kami mau mandu dauh kerina bujur bujur di Baswarenda memberikan Tuhan kita kesehatan lebih nari sehari enda sentabi kami man kali bubu kami respuang ni bubu kami sini klingi kami pertama kami berbelas man kakak memakna Nia resturangku selamat kam ngau perjabukan bebere kami sehat kam raspe man bebere kami duana selamat kam perjabukan bana nakku jumpa anak laki ras de berung kelengi mata pencarindu kelengi gelak kami kerina bagi memanundai ngau kami kerina dau yang makana sehat kam jumpa anak laki ras de beru kelengi mata pencarindu dik kami tengah pagi rekam ke Pekanbaru Minas karena jajuah kita kerina bujur
Pertama-tama tetap kita ngatakan bujur mandi bata, ija ibas warinda, engkau pepulung na kita ibas jamburenda, MK akan acara perjabun kempu kami. Ijenda khususnya man anak kami ras bebere kami leweku katakan selamat kami nakku ras bebere kami penjabukun kempu kami. Cawir kamu tua, sehat-sehat kamu. Maka man kempu kami. Perjabun nenda, ulah bantu main-main. Baik kamu doana, lid pagi masalah, lalap kamu hari-hari. Sirang mate, maka banci. Adi ninduku, nina bulang do. Maka man kempu kami, reh kam pagi ke rumah bulang do. Kuaka adik kempuku sida beru ngomtang na rumahku. Maka man bebere kami krina siapa pelan robahan sehat-sehat min kam krina aras anak-anakku pemindonku. Maka jenda lid kakakku beru sembiring marendal nari. Oka. Ya tetap si katakan bujur man Tuhan sebab sepaksa genduari indape kita tetap berkena kejuah-juahan. Ija ibas kita ndungi peradatan kempu kami si dilaki rasi di beru. Ijenda teku ngerana siti man bandu MKAP beberapa kami Hendra ijanakku kam go pejabukan kempu kami kempu kami sintu anakku tentu enda dengan kam pertama perjabukan tapi enda peku idah krina ser-serkel kami ikatakan kam. Jadi jenda bujur dengan kami membantu nakku. Ija ingin dengar kami mamandu ras mamindu ideli tuanari. Jadi jenda kami reh notokan sa gelah set ras mejuah-juah perjabun kempu kami. Janah bagai peman bandu kerina beberapa kami baru semergana berubarus kerina kami sehat mejuah-juah nakku ulah kami semagin-magin gelah katawari pe ertenah kami ate kami reh kam kerina gelah ulah pepagi nakku penandan-nandan ija turangku baru semergana ras nanda indu baru tarigan baru sembiring lane i rumah tetaplah kam rendahi kami ulah pepagi nakku adir tanah kami ya anggomei lanai bo rumah bapandai ras nandai tendu adi ya te kami reh kam kerina asal kami retenah jadi man berubarus nita ras nina nakku amin gia kam dau nakku ijar jabu permen due reh kakam nakku jenda pe sekel riah na ukur kami ngidahsa sehat ras mejuah-juah kam i tanah perlajangan janas terus nape bagai kalah perbahanan duman permendu kerina man kade-kade ta sini tading kendu ikuta jadi man bandu pe kempu kami si rejabu ijabas perjabun due nakku kam lanai sing udah-udah ras nak perana lebih kam ngolaukan pasu-pasu nakku jadi kata dibata si alau kendun lebih elah ban pegangan bas kegeluhan du gelah ulah pepagi papa perjabun du nakku tutuslah kam ku gereja tutus kam magikan kata dibata janah dahikan dahin Tuhan aku pelabo belum kedengerana cibarem bujur ras mejuah-juah bujur si katakan mandi bata ibas pengarak-ngarak naras pasubasuna ngoseh ibas pak sawari sis kalenda tetap alo muhuli iara-arak na kita krina pertama-tama siku katakan beberai anakku adi sis kalenda tuhu-tuhu malam kal ibas pusuhku natap-natap percinder kena
Krina bebereku baru semergana bagai peras anak-anakku terus ku kempu kami Krina. Maka bas kilana beberapa mamana anakku selamat kelkam perjabukan anak nu kempu kami sintua tambah-tambah sehat nu tambah-tambah sadari nu Krina baru semergana makana terus kendulah tambah Indo uga po palang pusukku natap kena bas perpulong nasi kalenda makaman bandu kempu kami kempu mungkin aku ngom tanda Indo pedah ngomboy kalau yalau kendu mulai nerbinari seasa sigundari cuman aku nungkun manbandu setiap melangkahkan kaki sudah ada tujuan kan. Jadi sesudah kamu melangkahkan kaki ada tujuan, sampai di tujuan pasti ada rencana. Rencanakanlah apa yang kamu tadi tuju. Jangan sempat kamu kesasar untuk melangkah kaki nu untuk menuju tujuan nu. Jadi bujurku katakan aku pelabong gedangkal ngerana perkitai kendandu likang katua ka J likang bapa tambahin katang kuenda bujur kita akan bantuan perwan berena kita kesehatan ya selamat kam ban beri kami Hendra arsana kami pas pejabukan kempu kami enda bagi enda pentah ijakap ndu keran mama andu suami ndu kurang pas ukur ndu ulah tambah ukur ndu cukup meriah kelakak kami bekas pengadong-adong ndu kami rah kujenda beberapa kami selamat pas pejabun kempu kami ras menjuak-juak kita gerina aku pe sebenarnya mengerana entah tambahi senina kami kari pertama-tama kita ngatakan bujur mendibata sebab ija bekas pengarang-arang nang makalah KIP bes abadna bes menjuak-juak jenda ketahan kami membantu selamat kam pejabukan anak nggo kami petunggung du nggo dengan ipahaga kam kempu kami indah alu kai pelali abadna jenda kam bere-bere kami kuakap sedekah indah lah kateh du aku impalku kel indah anak bibiku aku perberunku mama andu kak butet perberunku lapir mama andu mama andu arah bapak andu gay anak aku res mama andu bagai iya makana anak nggo bagai nggo pejabu du anak kempu kami nggo ka petunggung du dengan mejuah-juah bagai kape dengan menkempu kami selamat kamu menempuh hidup baru jangan lebih engkau kamu datkan pasu-pasu makana ibu gendu kai si katakan pandetan makana ijain dape adina berubarus metahdu aku pe berubarus berubarus seindah nina nande kabupaten tapi lah nina kabupaten engkau provinsi makana nande alina baru-baru sei 3M nina merambit mejile melias anak beluh kan buat ukurna makana kalau lagi tinggal dapat melias metami anak beluh kakam buat ukur nande karo makana beluh kan buat ukur nande karo niku sikeleng-kelengan kam dua anak sikeleng-kelengan kam sada ukur palasna perjabun aku pela bau beluh gedang rana berjam bujur ya bujur saya takkan tetap mantuan sebab bekas pengarang-arang nang banci kita pulung ibas jambur nama siri tenda
enda nggo mbuende ko agak pedah si bigi kendu selo kendu jadi ijenda ko agak debolo naringan dupe jadi aku jenda persengiti saja persada hari-hari Hindu sehat kam krina bubere kami bagai anak kami bagai ban kam kempu kami persada hari Hindu hari lo sada hari Hindu lo merajore si berbagai bujur ya perpulungan si Irmeria ukur pernolih-nolih kita ngatakan bujur mentuhan sebanci kita pulung ibas losenda lalit kaipe kurang abad nabas kita kerina si pulung enda endam kami kerina kalimbu bundu kalak tarigan tambak terem kalde kami reh situ huna tapi pas waktu pulung gundari lanai piga naku bre mamana ulah kari sangkut ukurundu ijang deba mamang kundaya tendu mabagai makana iba sienda sehat-sehat dengan majuah-juah kelkam pejabukan kempu kami sintuai arah toto ras pasu-pasu kami alau kendu kari idur di batanari si muhulina saja oke iya yakap kami maka labom gedang kalaku ngerana si berbagai si kuatakan manbandu kam kerina baru sumergana bere-bere kami ras anak kami kerina jenari manbandu kam kempu kami dua nakam berubarus ras ginting mergana adina aku pagi lanai kam kutandai kempu tukar kari baju si pakai indue lanai kuteh kam kempungku engkai maka bagai pengenenku pelanai muhuli rikutkan ras umurku gua agak dekah sitik ay makana tertulih kam nenun aku nini bulang do aku kalak 3 juhar nakku ulah karya kam do kalak jangan bulang gua hatendo aku kalak 3 juhar kam namo linting aku rumah sumbul tapi gundari aku tadi ngi Tanjung Merawa inget ijang rumah bulang handai nindu sungkun pagi mamandue banci taruh kena kam emang bagai cuman dahdu bagai dia kalak si rejabu paksana tang-tangna dengar rejabu meriah kal ukurna daca ateina ngena tapi encanggo kari seh waktuna entah 3 wari seh mingguna seh bulanna berubah ia ndabuh pagi bas kekelengan adi labau kam pagi si keleng-kelengan duana kugangai nindung kelengisa nandendu ras bapandu kam kempu kami ku katakan menbandu kelengi pagi bibindu adi labau kelengindu bibindu ras bengkilandu la pagi lit sing kelengisa nandendui ras bapandu ai nina nini bulang dua ya adi nerbih kam ngalaukan kata dibata arah pandeta nari i gereja sendah kam ngatakan ca ngalaukan kata arah kami ni ulang du kalimbubu bapa duai inget si ku katakan nih si kelengen kam bagai pe kam kempu kami si dilaki kelengi pagi mamanduai naku res maminduai adila kelengi du mamanduai res maminduai labanci pagi kelengi kempu kami bapa du res nandaidu ai maka si kelengen kam sab adi labu pagi keleng ngatendu ngenen mamandu ras mamindu kami juga nindung kelengisa tentu laba ci keleng ngatendu ngata kami kerina kalimbu bundu mamandu mamindu kerina rasilindu mamandu ras mamindu lebih kelengin aku mianingku jadi nina tua-tua si inai dahdu kalak si rejabu kainina adilit si tikal pagi ukur si muhuli asa buah sabi saja jay mesra pagi kap dunggelo engkai maka bagai ukuri manjar-anjar mabagai sep adi suandu pagi turah pagi yeras dukut tapi adi suandu dukut asandigan kalpe labo turah pagi ay menukur-ukuran kendu sungkun pagi kala si tertuan asangken kam kai artina kata nini bulang kunindu la pagi tehndu reh kam pagi ku titip pentol aku pagi ngatakan ca je pagi ku turiken kai isina krina si ku katakan enda sap adi gundari ku turiken dekah hakap kalakenda nembah tena ngenen aku ay maka lapalah ku turiken kai isina rukur kam la pagi dat kam kai isina reh kam ku titip pentol mabagai ya, gua kapesi berbagai saja aku ngerana gendek kata enda dibatasi masu-masusa bujur ras mejuah-juah kita kerina si pulung enda bujur jadi bagai enda barus
kelengi anak doi singgur jaboi. Sebab makala kelengi do pagi, bapak kinpe bagai kangen ni nak kakai. Mela siakam keluh. Ang kakai ni anak doi, pindah na 10, dua lagi mereka memberi ukurna. Ulah sekali, saya tik pelang, ain nembok kalau ini. Jadi bagaimana? Aku disuruh sirempang dai ke laku ngerane indah. Sirempang dai jang kami dengar tambah kain tanda. Nah, bapak nal ayah indah. Mula nunggu latih tu. Ali bapak rembang, indah puna. Ali bapak tu indah. Ulah pagi latih tutur. Adi sekali nari kenar lakon. Landepe kami jay, labo sangkut ukur tu. Mapuas? Ngopas penina kalak tambak. Jadi bagaimana Bapak kalak barus lo bawis Mejile bahan men kempuai lah. Ingat nak kam Bapak narah nandai na. Sebab ada bulan usih du bulang du. Aja aku lo ku kaji kan mamandoi. Ku aku jenya ku je tekung. Saja 5 tanah kepikan 2. Ini nak lagi. Li kana haina. 2 kana haina kerjahin. Jadi ini nak si 2 mata handai suana jauh. Rumpah. Dak sen. Bagah kak kepikan natena. Jadi bagaimana kita rukur si silang matai. Bocor. Ya. Buzurin lebih Tuhan. Ngope benwari enda lalap kange usur-usur memberikan pedah. Ngomin bueda semerasan dekasa saja ya. Sitikal banci ku tambahi. Mezuah-zuah lebenin kami membantu kam krina bersepergana ras temandu sedalanan has teman do siri pajak dengan jai krina. Ijenda buzurin kami membantu bersemergana inggudu dengan pahaga kami jadi enda sada kemalaman bas kami maka kami bas kami totong enda ngencat berikan kami membantu maka ada pengharapan kami sehat kam krina bersemergana ras temandu sedalanan krina terlebih-lebih beberi kami Hendra wah yang kau mulai dah perjalanan ini makanya pengharapan kami tambah rezeki itu telah terarak-arak do kari kami rusur ya bagaimana kami membantu kam krina bersemergana sehat kena krina tambah seman bantu kempu kami berubarus situ kahainda dah kami kam metami kal kempu megani kam mamak due tapi adi sakalenda jurus selane terpakai adi sakalenda lanai terban bagi rumah kalak barus maka sakalenda harus kam ikut peraturan kalak ginting maka bagaimana keribansi panjang perzabundu harapan kami pulang du mengasap kam ngarak-ngarak kalak ginting enda kempu bagaimana manzila ya jagaan du keri harga diri kalak barus ina mau lintingah mabagai ulah keri melaka kami keri mau lintingah mengko kempu ya bagaimana kami pulang du tutu kami sehat kena duana mupus anak di lagi mupus anak di beru bujur sikatakan man Tuhan kay pelali abadna kita bercampur ina mo sirit na anem nagi ang gobon aku lawong gedang ngerana 7 naman anakku ras kempuku anakku beberaiku ading gorjabu kempu pagi man panton-pantondu uga pagi kempu kami kam pagi natapsa kam pagi nguli-nguli hisa jadi sada cawir kam sangat kam mencari sangat kam perjabukan kempu kami sehat mejuah-juah kena krina baru semergana kempu ninina ading gorjabu mai
kelengi lebay kempu kami ai. Adi labo terkelengi du kempu kami ai, la terkelengi du semetuan du kempu kami ai pagi la terkelengi sama mamak du. Mekar sadari du ras bibindu, adi na megara ni na bibindu megara ni du damai. Uleh du encari pepolong, bertenah pagi kami kerina kali buai, la terbandu dua sada kamera. Manggau mai, aku Pulau Gedang Rana tiba Jam. Pertama-tama bujur si katakan mandi bata. Ija ibas keleng ras lias Athena banci dengar kita pulung petungkongkon dengan pehagakan. Ibas kempu kami ndatken Jabu Simbaru. Sini kelengi kami, kam anak buru menteri kami baru Mergana Sirulo. Bagai sini kelengi kami, kam anak buru kami si tergelar ibas Jabuenda Singalau bere-bere. Perninin, chicken, ngobre kendu kesempatan man kami kalimbu bundu, puangdu si tergelar Singalau perkebun. Ijenda ngerana aku sitik man bandu kam beberai kami berutarigan si kutah nanakku turang du sehteremna tegun Singalau berai-berai. Bahkan lakuap aku lupa persengetikam sehken pagi undangan kuduri ningku kebetulan aku kucah sangai kusungkun mamandu ija latah kami nina. Jadi idah kami undangan si brother bas kami lidengah kempuenda jadi beban geluh ndu untuk tugas ndu pecabu kenca. Repengarapan aku ija pagila kerindu ngatakan mamang udah siap bantu. Aku dandu aku kalau kita harus mamindui bagan batu nari sekel kuat danggelne memang reh si minas nari dekam bagai tapi si duri nari kandis nari perawang sedengat remne makanya aila tugas baru Mergana tugas ndu bertarigan ya anakku ya jadi bicara ugagia perah kami ibas warisi sendah ulama gelut pertendin beruketaran Dubai. Bagai pe beberai kami si bas pak sanalah sehat gundari. Te aku ibas gundari nari. Erto kami mamandu krina ana gelahna dibatasi madu masu ibas pemulihan kesehatan nak. Janah man bandu kempu kami. Ndai nerbih nari nggo melala begi kendu kata ajar ibas kam memasuki rumah Simbaru. Adi aku pulang dunakku memang rumah Simbaru tapi tantangan Simbaru pe perlu ngenda harus dihadapi du. Cuman adi ibas kami resti gandu aku ngatakan ajar man bandu laku pang sebab kami labu merdeka tamat SMA ngenca kami nakku tentu pengalaman si nggoy dalaukan kami ay kuturikan man badu adi gundariay ginting mergane selama enda idahdu adi ningku pasti fotokopi na denga tapi adi kari mulai ngondahdu aslina laku katakan ia uga tapi banci saja ia waktu tunduh segang namang kerna banci kam kari rubat gara-gara sedai mebagai menbandu peginting Mergana idah ndu baru-baru say fotokopina dengar selama indah kerinana aslina pasti ibu ni kena dengar makana kari mulai ngoidah ndu aslina tapi nina bulang ndu belajarlah kam dari pengalaman. Ise ngatakan ca kita sipulung enda ibas iar jabu larubat. Apa kita pangangkat tanta? Kokak sadape kita lalit.
Berarti kita membina rumah tangga pasti lid percekcokan. Tapi di ningku bulangdu banci kam cekcok dengan permasalahan yang hanya sekali. Artinya membandu kam kempu kami beruk barus adi akap ginting mergenai lateng tengkam kiki rumah seh jadi percekcokan bas jabundu banci kam cekcok terjengjai. Paginna banci ngai aku cekcok bolang nidu banci, tapi ulanai permasalahan na gara-gara kiki rumah. Bagai pe kam man kempu kami ginting mergana. Adi akap teman doi kam melawan mulih labau payo nakku. Ai ula pedua kali indu. Sekali ya, artinya belajar dari pengalaman. Ya, sebab adi meningku perjalanan kehidupan si paling berharga adalah pengalaman. Maka belajarlah kam dari pengalaman, gelahna banci rumah tangga si inggo isahkan bas pendeta nari bas warisin derbi banci langgeng sampai maut memisahkan. Janah manbandu kam beberei kami barus mergana ras berutarigan enda dengan kam pejabukan kempu kami memang aku entah janare gedak du nomor HP ku aku bangga aku manguda reh kam pagi rejabu kempundu nindu piga-piga wari silewatna ku teleponi mamangudandu ku berdikari ugang enak ngomeser serbahani kau ijena karena kami si jenda ningku ugang ini ku berkat adik aku kalau ngecakatakan beberaiku ningku enak aku ngatur kenjanina maka ningku untuk hari-hari pagi kita nakku lid mamangudandu sini jenda adi joh pagi kami banci isung kunindu gelah naibas perjabun kempu seterusnya pagi banci siban terhagan terjilen adi pehaga kam kaming makadanci labo banci kam pehaga kam kami pehaga kam gelah metunggung perjabun kempu kami tenah kendu kami kerinana mamana bulangdu ijabah pe kami ringan ya naku jadi bagian ningku ibas Pak Senda selamat kam ibas pejabukan kempu sintuai sehat kam jadi penggurun kempu harapanku pantau ndu kempu enda ibas ia manteki perjabun si baru adillah kam ndu perlu i campurindu ulah palah campurindu sebab ia itah kami ginting mergane ku begi-begin di berita anak si sada ainda kalau pagi nakku ulah kalau belin kendu ya kam anak sintua harus go sanggup nami-nami berlomba berbuat baik terhadap siapapun di sekeliling du ya. Jadi bagaimana ningku bas Pak Senda entah melalasa giakap ndu entah melebesa giakap ndu pengaranaku bujurnin kami jana harapan kami sitik man anak buru kami si tergelar singalo bere-bere kami pe mindo man bandu kam krinana gelahna tetap ipantau nu kempu kami sindakkan pasu-pasu ibas waris ribi bas pendeta nari harapan kami tugas selaku mama mami krinana kita ambil bagian untuk membina rumah tangga Simbaro bagaimana kami ibas Pak Senda kata kuenda kata silanga sempurna apa yang nari kita sempurna kenca bujur katakan Tuhan nggo kita pulung jamurenda alo mujua-jua ijenda ku katakan membantu aku banci katakan sikutek akap ndu aku puang kalimbu bundu arah Simon mabege rekitakan kam bulu tarigan Simon bandu turang do mabege aku kalimbu buna banci tapi lah api bagi
sikap bebanci arah sikap arah bahing. Pe aku buang kali bubuna kangiang. Jadi nggak cocok bagilah mantap. Nggak gegeh na aku jadi bos buang kali bubunu ginting mergana. Oke, ya jadi membantu beberapa kami baru mergana ras bertarigan ya ngor jabu anak do ya sehat kam olah kam makin gelah perjabun anak dua iya menjilai perjabun na sebab kuidah adi bagi zaman gundari adi perjabun ini membantu kempu kami tutu sate dahi nei membagi olah main-main adi ku gereja ingin ku gereja sebab kai persoalan na ibas perjabun enda palas na kata di bata adi di luar kata di bata lawan Ciberes ya. Makanya adi nggo pasu-pasu kam. Kata di bata harus ingat do. Membagi sebab rezeki enda labo tergegehi mencari enda. Labo tergegehi bicara gua apa gegeh ta lo kita banci baya. Tapi adi ueni na di bata ya. Lape gegehi do joreng. Membagi maka ulah kamu berubah. Ertuh bayak kam ya. Ertuh ka bayak ka bagaya menggau bujur tetap nengabrekan Tuhan membantah kesehatan ibas jam ciger benenda jenda kami rebelas ngatakan bujur man bandu kam kali bubu kami singalo bre perninin chicken bagepe puang ni puang kerinana ijandai kata ni belas ndu ajar pedah si katakan duman kami mudah-mudahan teralokan kami bagi kai sini surakendu. Jadi pertama lebih bujur ka kotakan mankam mama kami. Amin dia melalui telepon tapi laeng kurangi kehamatan membandu. Rekam dahi kami berendu lako petungungkan kempundu ulah kiti ukur nu mami amin dia teleponi kami kam adik ukuri secara adat ningan enda labo muhuli tapi tandu sendiri keadaan erbanca jadi jenda pe kami rebelas man kam singalo bere bujur turang gue sempat kendureh ku jampur enda lako petunggungkan kerja berendu amin gia singalo bere turang kami gersang mergana larah jenda agi kami reh bagepe turang kami sepemeren ini sempat kendureh ku jenda enda labo terbalas kami sada persada karena kelengaten doe nandangi kami turang enda Tuhan lakari si balasa sada persada man bandu bagi kape eda petunggung do kami bujur eda Tuhan lah memberikan kesehatan mereka rezeki man bandu kerina bagepe singalo perninin bujur pa nandai kami eda kami turang kami nggo sempa kam je kerina sengasa benenda pe tetap ikut kam ersada ibas buat bagin ibas mereka pedahra ajar nandangi kami turang du anak berundu enda kerinana Tuhan lah simbalasa sada persada man bandu kerina jadi kami pela bobuluh gedang rana ijenda antrem kami sinambah hisa bujur ya anda luah adat si tergelar singalo bere bisa luah adat gerindas kendu kunci iya beberapa kami anda desken kami amak mentar yang amak ingandur teng tayang buat simuli rajin kam dua anak sangap kami bas perjabun tu halokan
Enda kunci rumahnya kap kami enda entah lemari dia. Enda deskan kami man bandu. Kuakap ngomenda dung pe rumah ai bangundu. Entah pe lemari yang goseh kutandu. Enda kucina gelah banci ingan wis ras ingan du munikan mencari gelah banci bayak kam bujur. Ya, Jainari seken. Ya, ai sisahkan karena luah pribadi ta. Kuca lebay. Jenda lebay, ai ras kita bang. O ras kita Krina. Ya, anak luah kami. Ras-ras Mama Andu Krina. Si Jenda ras si Pekanbaru. Gelah sehat majuah-juah kami bas Perjabundu. Janggo kam dong kuring ngendeskeun luah muli kakam kuri kuingan du. Kelareh keri kali bubu kami nalami kam. Alo beberai ibas perjabun beberai kami. Alo kendu alo meriah ukur sehat kam Krina silih kami turang kami. Bagai pekam Krina nak beru kami. Bagai mening kami bujur. Ya, ai mulih kakam Kujabundu. Buang kami si tergelar singalau berai-berai. Jainaring ngarak kakam chicken. Ya, ndeskeun luah adat ngarak ras luah pribadi pe. Aratur-atur banci baldu gelah dat ku tukang foto. Ku samping kam bulang gelah dat foto bulang. Jainarir sikap-sikap kakam si tergelar singalau perkempun ketaran ginting. Ya, ayo ngoban cikam mercingkang mancar-ancar ketaran res ginting. Luah adat si perwai. Kain panjang lanai pai rakutindu ngobanci sebab dong kri rakutindu talangi kang. Ya, ai ada ngondeskeun luah du ke samping kakam gelah singalo perkempun ka pengendeskeun luah karena ama bentar ama enda beringi maka pedemi hari-hari guna si muhuli anda kaken panjang murah panjang umur murah rezeki.
Iya, adinggo. Ningen kami kam kalimbubu puang kami. Separuh lingkaran kam siban 2 baris. Galah serah lebih keri salami kalimbubu kami. Muluh kaya ku baris kedua. Ngau tumbuk kam karinana. Separuh lingkaran bandu. Ya, mulih kakam kujabundu puang. Separuh lingkaran siban baris 2. Ngolit kampil kalimbubu kami. Ya, ai mulih kakam kujabundu separuh lingkaran siban kam kalimbubu ras puang bandu 2 baris. Lid. Ya, musik jalan terus. Iya, kerina kita nak berundai kelas si salami puang ta. Syarakkan kalimbubu ta pudina. Ya, ai nara anak berubarus, ras berubarus. Kelah si salami puang ta. Sebab lanelit kesempatan salam. Pak Saenda ngenca. Kita nak berunai kalimbubu ta baru semergana ngau salami kaina. Ainda kalimbubu ta baru semergana terima dengan agenda. Apa ikam dari silangan salam.
Sampai kali membuka kami rebaris kam. Telah reka kami nak berundun alami kam. Ya, kerana kita nak berunai. Salami kali membuta baru semergana. Ya, kerana kita nak berunai, anda kali membuta lang si salami. Tak kami ngendai bangun muli haten dua. Bila kaki lah salami tu kali membuntai. Ya, salami kali membuntai. Udah kam salam, udah salam keliling terus. Ya, salam terus. Iya, hai sekalian dah malandek kampung kami, gelas surut kali bubu kami. Landek rendai kam sekalian dah, gelas surut kali bubu kami. Ya, ni nak kali bubu kuang, lapalah nari. Ya, rendai landek. Odak-odak kendu saja laguna. Berikut ras bukui bangkit kita ke acara berikutnya. Ya, idah kami engkau tunggu karena salam. Man mandu sir jabatan kami. Ya tur-atur karena gendang do.